Joe Abladiabi. Che ofele efe dromo ochi ete ochi esa e alogo ebanina wo ekon. Tamo beni wo fiole ta keji akeke wo deken. Woke aye nkomo adwen. O machine no aye nkomo ye. Ne bia ne no wo dwon ye no na ekumen woke we wokotokuya me. Mene nwe wo hisen. Inkenga mokple ni je cho ofele de me ha nkwalo efe ni call me. Nika be your be ye o machine no. Like I know antibaki nika bo you on let tell ye ombo Facebook e won bobo e ye jeme anti Mary ye la man fe for me le un e kan ye be ye mene wo gbonu wo ka ba kase ni e hese ombo ni mene wo ba kase ni ke mi she boni afi bo mo no tashiya ni olele keni ne ona ko ni oka wokutokuya mi bona fe ni eye ebuabo sidani no e o ba si wo ifio ke wo si wo ifio keke wo ba Joe Abladiabi, what you if you know what you if you ne waka wone kase mo hwe no ni wogbo ni wakele ba ye be atole ni atukwe o ni clote okan ni clote okan ye asenwe ni ami John Shin ton de enche mi bo de manye abla o ah wonder cho felesin te apa mi ten modro me wo few no fia no ya no juba yo no ji abodan to ke oko oba abodan to pe be eni ahye onyo hyeje si oba chela kono eke hwe egbe no keke wote ke ne kase mo efefe mene ni wo ba kase ye wo ke dementia akeshi dalemin ni fi mo dalemin ni fi mo mi sumo akeshi oba bomodin akọ ma hye ha onyemiko ni onyemiko akase ni keji oke yomoko yeshia alo oke onokpa ko yeshia ni onaleke okadi ne ye ipe no na keshi leke ngle no ni ehye nekeli bi ni baba egbeno keke wonye wafe komi wohinsin yeshia ye wokumi keke iketu ejole eba ha wofe yo waka woni kase mo ba hwe gbeno yo eche wie mo ni ayoda na ke dementia neji dalemi sane alo dalemi ni fe mo leke dementia minini poteni okay yo madabo shike beni oke formine ni inyinke nke ba shebie ne non ma wie ye injia ke tan benim do fu kwa ke dementia be pile maybe joan ke o ke dementia be niji gbolemi how mo alo na gba ni ba me ajina shi benim do fu chon ye ne ekwa ke it is not an age disease, but age contributes as a factor to it. Oh, okay. Ke mukungbo alo mukunda ni neke ila ne nale shi dalemi choni ha neke ila ne nyo eba wono. So it's a factor rather than it being a main attribute for the cause. Oh, okay. Yeah. Iwaleke dale bian na agba ine ani hilani na nya ya hospital na yo tofani akọ. So wo abe ejofan. Abe ejofan. Si anyo akurale. Anyo akurale. Yes.
Beni oba manage le fio ka shi Beni shi Beni wo body wo like kede wo dekin bia shi ke wo dalemi ni bi pi take wo o Beni wonda ni bi pi take wo o ne ken ni bi take mo ni ba ye wo life emi nunji ekomeko lo ni nyo eba wo life emi. Okay. Iwo Beni tranke leken dalemi ne je helani. Ta bije helani. Je helani iwo be abe ehetofa. Ni ne je hela ma ba mo de gba mo na anakan. Ni je helani. Si gba mana. Ma ba wo gbo mo tuwe. Ene dake ase. Alo woni fe mo ni wo fe keje wo gbe ke bi ase yen. No ne ke ba se bi ane de han ni ibale la kan lo. So Beni blofo cho ake courses. O ka wakwe ni BP ni ke ba tan worry me about aging. Ni ji dale. Ni another course lo ni ji alcohol use more. Dan numo ke Beni wo use wo like no affects you because no fiana nu wo yo alo wo no alo no fiana no fio ye wala shinemi wo dwomo lo fitai o no fiana ni ya no ye wo gbomo chue no eke dwomo because we no ko ni blofo chola ke the central nervous system ni ne ken bi na ni control your body ye Okay. ekumenji wo dwomo ekumenji wo spinal cord ke fanji ni yo wo gbomo chue mi so ne ken bi na fe ni kura wo le hani ye wodale mi ke wo gbomo chu no ya ne ke ni bi ne fe ni control o ke ni bi ni wo ke wo gbomo chu emi e ya ye boa ne ke ni bi ne e ke sanji pi ni ba ke ha gbomo chu e Iwo ye neke beno course se ekomeitamo ina akochi ochi ekomata iwo te oba feten wona akeshi ene nike leken courses neba alo blafo ba ke symptoms na ba na yehi ni twa ke leken gbomone eye dalebia na agba neko. okay so ke ni BP ya no gbomo chule mi wona ekumenji emewie mo onyo ke mo na sanigba alo hia mo ni nyenwie no ko ehio na ke mo no na ewie egba afan kra ye no nyewie oi ewie no ko kra ni je no ni nyewie oi kra ha bo ake it's a sign ni ji edwamo ebe stable ye no ni nyewie oi enye echi ye ni enye ko kra. Another one alone niji mood. When I can more me feel me show enyo ke etachi feel like moko efe kule no ko shi emie fun alo etu ehie ke ni BP. Eh. Yeah. Lekeni na fe ejidale mi na agba. Sure. Otashi be make je dagbi gbomo ade sana mi se. Bona be kume ona oyiwo mi se ko te si pobolenche o lake mi se ekomi ohun be kume ko te si ye wo mi ni elenche otu oyin keje wo mi ahun ro kete si mi se be wo ni mo be mi se hun ne mo ni tashi din yen le hun no hun na kan loko ni. Okay. So Beni wo yele bo fen boni ji ke wo ni wo te si ni wo mi se wo ye noko ewo ekule lamo ola la papa kwa lo like noko ni konya ko ta no fe ni oye emo ke ya ke ni baba shi ke truka oke moko ye chumi ni all of sudden ona ke mo echa keke obo like olenu ni eba she obi mo sane like ewie like enye echombu no pote ni ewo ni like emi se alo etu eyin alo like no ni ya no habo
same themes along the line. Yeah. Ona ke mekome make ake ye wosate an mekoma ni femo ha ni wo yu ake leke gbomo ne leke gbomo ni bona because oke mo ye bia ne no okele gbasande no emie funbo Yeah. keje echen je ayegbe na minigbe na mo ana ke nke ba kwe wo formosu ni di temperament ni wo yo me kome amesuni ame formosu ni e wo leke formosu eke leke dalen na agba ina ekoba. Okay. So Beni what we first one about the course say no kukume kanje ni what we another course in G it's genetic. Niji anyake form. Oh, okay. Yes, so it is genetic. Niji like onyona. Ke wokuemi. Yes, wokuemi. Or onyona ke yo wokuemi. Or Beni monda few na ke check mo kumemba ye a life or okay, moko nka keshi ke ibalela kan mo edwemo echake dwemo echon e woni dwemo echon be sake akala ya psychiatric hospital na ya na akwa edwemo mle ani ni je hilani e sake akala ya hene so neke so we no ni wocho like I no ni wocho le psychiatrist na no ni wocho le psychologist yeah ke wokwe psychiatrist ke tomo alo noku eba ogbomotuwe like bomo demo alo brain emene akeme ha she ke chakemo deni tamo ela alo tamo noku eba demo ni just chakemo we mo ni o call psychologist ni ye Ghana na JMP friend banye ina neke psychologist neke consultation alo emba na many emkem or most of the time say we menu or cho me caretakers emon ke je eme nikasimo emi akeme chon psychologist in principles ko me feel boni anyo akra mo akemo like I take your care of the person koni tamo okay jomo because beni wo jomo yo wo jomo e active ni esmoshemo ke je wo gbe kin bi asefen wo jomo esmoshemo o ke jomo na no kuni ba entertain na lo ba engage le be feda no ni ye wo they can be actually your school in them ye wo la ake all work and no play makes Jack a dull boy but all play no work make Jack a lazy boy. So yeah, well, lifestyle me me feel like san wash a few me feel like watching if you Jenny or afi one side there so allo or she other side there or san no manage in your thing. Okay. Or they can take a snare NBP any or caregivers. Let me use it that way. Caregivers ne NBP any can be me ne chom. Ik me wale emenyo me kanyo ni bi like wojin alola like ha me koni entertain brain because no fia no ni ya na ogbomochu emi eji oshikeje wodwe mom. Okay, so iwo leke darling bian na agbane afi ehiamle eji oshishin eja ke no iwo ni bi oleke saniye ke afo abifao mi ida elenoko le no fiano ibako echombiye eno ba ke kaya e ya jeme me afia mi ijo ke banana keshi oshi machine alo bintine esheleken talebia na agbane amle So don beni blofo cho like old age o ka old age e ba nya jin shike 60 years e ba nya jin shike 55 ale ba nya jin shike 70 years e jomo fiamo ke e gbomo chole e wale na mom so mukbanye ina be mini ina 60 years
mo conclude ba nye na be mi ne na 70 years alo 80 years ke ya so a best stable age ake okay 60 years alo 70 years e chake yo mo fian mo okay bo mo cholem e chake yo mo fian mo bo mo cholem e wo be ke la kan na agba na ba enyo isefo alo ja oshije so ton beni wi la ke anyo manage yo she abe echaba ake aba prevent le kra or no ani baby ne ke givers ne emenyo mo masai em ke mo chon ni bp mi or ne ke ni bi ne ha ni mo demo like eba you know ni enyo perform your like ni bi ni sanefe ke ni bi ni ele ake sa ne ba fe ka shi beni e ba shi jin yeah ni bi ni sa ke ifi ke no ni isa ke ifi yo wokwe leken meni ena leken dale bia na agba ne wokwe ameshin lemi ekole enyemomi ani enyo etole paye enyemomli so yes so another factor ko la oni no ni kele nyo ni no inshie here gbenji stroke yes ni wole ke o ke stroke no nji fanjin ke no ni blofo ba chala ke blood vessels ke nerves gni ogbo tue me like la nye flow tan bonisa ni e flow le o be easy o ke balen ke bon like mo nye e fe active o ke bale nyemo mi po eto la lo ke na gba ba onu is a factor alone no nyo ha ni mo nyemo mi chakio okay ye nyemo mi chake mo waba wo ikula momli bona beni wo ba kura wo gomochuwe ha bona wo hejumi ke wo hisamomli no yeleke dale bia me ni chake mo ne ha ni ibaila kan be ano okay so ni BP ni wo yuso ye wo ye wo hi tamo ni uwiela ke wo dressing dressing even sometimes wo grooming ke wo ikramo no nyo a contributor because many factors ni ya no ye wo like environment no also the environment can also contribute ekme mokoya ni ismoni lepe ke aya ekoni ye ni mei ebu ahie ismoni lepe e isolate ismoni ke me like bana shamo tamo ke me ba wi alone ken okay e she ne ken be na me no e contribute yo ke fe na kan effort more ina moko because beni wo life e afi sanida ne okemukwa na shamo okemukwa anya gbasani because na agba ipi ba yawo life em oka ona muku no ba nya okele agba osanike da ne bo o keep ni can be never ka we suppress your bo they suppress your brain alone or ka fe na kan effect mo da no chi bo pe no oko ewi o aro bo fo ko igba asani no enyo contributor to no or yeah, wo lifestyle ke wo how I say it wo communication ke getting together to people else da sani wonye wonani okeme agbasani de da ne oke ni bi fe ba wo mi wonye okeme agbasani because ke fi na ka yo wo ni enyo igba ajomo le ona okay wokwe woke wo hisramo keji leke na agba ine decision alo ona leke na agba ine oke mo shnamo ake ubaya mokongo ni okele aya gbasande kelibie ani keti ibalakan ehani ani leke na agba ne ehani onye oyamate
Sure. Yani even cock me by we cry. Ona we mo no by we. If it more no fear no eje ojomo. Ka onyo touch tam oye no ko we mo oye muku no kle by we. She ka oya be fit mo no fear no eje ojomo agbona be fit mo olenu no ake mo obe if it mo be sani ochi no attach no fit mo aka oba nyo kai kun ko kai la un if it mo ya kun be san chi kun o ka bala na kan onyo na ke mo ko ba ka o ikabu yes like sunday gba lo ikabu ye wi mo shi mo ba ka o eyin pa no ne ta o ne ke bo wi no e ha symptoms ke sign se fe yo eko hunji ake me ni wo ye woni ye ligbe fa ke aha woni ye ni wo ye keke ka bi wo sane wo ba ke wo ye kuni no ni ke ba alo ni wo ye ni woto. Okay, so yeah ni befa like no ni my we nji ni bi enyo okay so one side there nji jeni aka ekule woni ekule water kwa lo water ni ka bi wa ka wo ye ni o aka wo ye ko ni ekumejo like more than che ekule no ni na le eshele o ka bi la ka o eye ni ni che ba ka eye ko ni the other side of it alone jake ton bini wi no fia no ni wo yo it is needed by the body to develop or beni wo yo ni eya wo musum ni digest your ni ka egbe na body absorb your nutrients ni dissolve your ke or distribute it to all part of the body na ka no ni kume lo ye ni ka wo ye no ni wo jomo sharp yo no ani ko kwe ne ke gbe ke bia ni ke gbe ke bi nda ke ni bia ni na ko ake enji ni rich in omega 3 ke ni bi because ni medjomo or my brain develop your fast. The same thing with beni wonder lawo ni bi pi ni sanwo yi tamo fruits ke ne ke vegetables ne pi nya ke ha wo jomo development o ke wo yi ne ke ni bi ni da ne won ye kule one side won dwen wo gbomo chu etan be nika what school wo like o achon ake o wo body building food wo energy giving food wo protective foods she wo dwen okay ni yo ne aka no ni actually energy giving food o ha mi wale ni mind ke chuni what about ni le mba nye ha mi ya ni injomo afi active ni kuma ke wo ye wo nche wo na ke wo ye be fit mo 8 days wo nye wo fi no kudon what about ni kuma le ye ni ke wo ye egbele of jomo mi. There can be no fair when son what put factor into it. No one before bachelor can fear come ye near where you know actually balanced diet. They just need keke. Okay. Ni eba balance or balanced diet. Or me in your name. In some come keke na keshitawa. Ke ye can you one fruit. A drawer come ketchona. Can you like imbalance alone balance ko. Sure. Imbalance. Yo ye wasande gba mi wie moko ndeko ye je meleke dale bia na gba ne keji moko eko ngbe na bona ni eye mi ahun le tashi make enyo e kai yo ni so alo enye kai ni kra so the more pick your one after the other baja more ina ne keno no chola ke Parkinson disease meji no ni wachola ke the neuron or the nerves like fanji ni cha wojomo ke ha wo baja ekueche ni ehani because we no wachola hormones. Okay. Where hormones ni is responsible for our bodies, where hormones no ni is responsible for our brain development or ne ken hormones no ani ke kula attach ne ken ojo no ko ka ojo here be na kan ni ojo mo almost any ojo mo e send a signal allow information can the rest of the body then the body take your charge or but they kule mo ina ne ke no chola ke Parkinson disease no ele ni twa ke na kan fa ekueche or na kan ke mo ina ne ke Parkinson
Jena anyo ke moya ne ken psychiatrist ko ni ayasa alo abacha shi keje na kan ni ne ken dementia le be sani da ne mukuta moy ni engage mo me feel more kai oni bi kume shi kai ni enye ekemoku ashe alo enye ekemoku ana sanigba like ena beni usually or dan the afet mo kai no koshi ena beni e ba usule or me feel no be esan elaje lekun shike mokoye masai tan beni ko bluffo me ke emena ke eme grandparents me na ne ke 70 ke 80 me na mokuta wono na chole nani alo tamo ke give say mo bata mo ke eme yon shiam ke wolo alo no ko alo ke la ku e mo nyo e la ke han alo mo nyo nyo e kanyo wolo ke han le ko ni engage la o e kayo ni bi kume ni beni mon o ban ke mon gbale ni ke san yi ke alo mon ke le ni ke stories alo mon ke le ni ke la nyo e remember alo e kayo ni nyo e call mark oh lele oh ne ke la o alo story ne no call me oh beni what akwe be happen a refer more kenya back to the days ni na kan no ni more call le lahu efe alo lahu e kaneko shike more meto pen yo the more try ake e kai shi ni no ko be ni e ke kai mo ba fe wo be san shilekun jo ewo moko ni ye enye alo na kanswa na kan ni eta kese na kan afiamni ni moko be kra simo aba na ba kole oni saka afiale aba afiale keke ashile ka ateye ani eke na gbako ba aha jomone alo nuone so na gba pi ni ke ni ba yemi na no alo yimi na no nji ekule abasreme akele ba ye shey abanle nibi asante ashile mokobei keme ba ekun e shobe eku o meta mo asif tamo elieme alo elieme efiot mo mokubaka ke yes dem maybe baka ke o mo nchake tamo ele meni ebenkela alo ele meni yo emaseye she can't me emaseye ke alo emekele na shramo da ne e ha ni brain develop your etamo ke ote mukoshia for the first time ni mo egbe ehia ke gbe ba ke ote hia mi ona ke gbe enyo e block e wo buda ne ni ke gbe e block e wo bo wa gbe e ba o masei le ba fiot mo e ba boli o ba lo e ba yo masei ke no fi ana shi e block e wo bo ka shi be ni no che ba ne ke le ba ya second time no ba jen because e yo se ba lo like enu o sente wo ko ba jen la ke o gbomo ne inu cho gbomo ni alo emokoni o e ke bo feel free o ba ke ba ke o ba den che e block o e ba enyo e ba peto ba le ke wo show ke na ka no ni ke wo fe ke an ke wo yemi alo wo yimi ne no e one because ke wo yemi masei oke me na sanigba ke no fiano emena wo ton beni emele wa lo beni wo yo no shike wo share me ne me pe emeke me ye if you want more they live in another world so if you want more no ni emena de no ni bona or because jomo if it mo jomo nye ko konkulu okay or sani bo woke na kan me jomo aba wo level koni effort mo eke wo fe anye the same in shike wo shile ni won wonye wo eko emo menye me ko effort mo be wonye fe menenye egbe na menelo nye egbe na at the end of the day mo wa aka ko wo mechake alo emekai wa alo no ni like ofio kian le den che like ina jo leke dale bian chake mone ani keji odakeshe nakan ye bode je o shikwen wie momne bona o wie moni akefobo ni ojuo
ke oda keshela kan dale bia ni mo ko bossa ne ani o wie mo nyon e chakeo do wi man konkron no wie mo. Okay, so yeah, you more low, yeah, no watch a language, ke gani oyo, no trying ke like owacha can wait a more fanta low, you mukunku. Just like oyo malo onofiano ka oinchum, or if it mo onyon na we mukoni or town no jelekbo. Ni coffee daka or town no G Sandikwa low, you muku. If it more can be more eligible, or if you're more or no koshi, ona beni ochano. Tamo no need before back or construct sentence. She ojenshi, she in a bay, but can no concrete ya ojeng. Or then nakani ekelenye. Wow, yo, yale kek bene, mokone a memory, elus a memory. Bona. Ke monu ena leken dementia ne dalemi na agba ne ministro te kan mete eja ke ni ntashi ne memory ete ni boko ntashi leun ena leken dalemi na agba ne te o ba fe ten owe yi enyon ne. Okay, so yeah, memory loss no way ne. Like ni be short to ye. One my marker or wanyo okay ekumyang mashita mo mukoni ena ichomi na ba tamo no ni blofo ba chela ke head injuries. Tamo mo in accident ko ni icho shino kwalo. Yes, ken ni be ne ba yes mo nyo a loose memory. She ke chon to find ke ni bi ni aha lewo enyo you recover back. She because etamo ke wona fala yewo here e leave your mark alo no actually like scar e ka atran ba wo yi or ke another time e kun ni no ko scratch again but na ke na kan ene fala no gbelio fi beni first yo or ke muku ena ne ke head injuries na lo in accident ni ina ichomna igbada. No, it can also attribute or play a factor to dementia. She can like more ni femum ni elusu a memory no le solo no jeme ni woke tamo onyo ke me ya ne psychiatrist nani anyo a treat you many recover back. Okay. Okay, many emelus memory wo ye mienyo. Ekule mukoni ena icho mina agba da. Kemo ena icho mina agba da ni ekule akele ete chaba ni anle tufa ni enye recover. Later on nakama ke ejin or no like a lead your more to like a dementia le. Oh, okay. So you know what like a memory loss say yes it is not far from it. It is closer to it. Or just naka more ni ina ichomi na gbada I educate you le ni bi ni sanefe ni saneye koni naka injury ni sustain ya ichomi e ka ataki ne ya fe naka dementia le. Okay, good. E wo make leke dementia ne ani eke depression ke anxiety balo. So with the symptoms say no worry earlier, yes, and you know like benika ke mood swings. Yeah. So with the mood swings say yes, sometimes on your feel you're depressed and more irritable. Like on your feel no. Even sometimes to even like stand up, like beni worry about stroke, niji no a factor a cause. Like onyo feel like onyo feel no kokra mukuba dwan ke okle mo e feel lazy tamo ke mukote shalo ke won town muko afi no ko ni mo ke o inye ma fi alo itom ke ni be sometimes sani
why I mean like what finding out me ni feel me no etobo alone can she come okay etolebe or feel like more feel lazy or benefit more what she like she can finding out no ni like me ni feel more me no fe ni etobo alo like me no chu ni okay etobo e ko onyo finding out onyo owa can ha more she can was she more na can yes it can anxiety can depression ba can more yeah jo to be no you akeshi ekome ha na ifiot momo afi lazy alo anihawe wakwe this week ne ake mboko huni le hu dane ifi ake ifi ndokwe blafo ba ke I feel reluctant bona me gbigbulo emi infe ya lon cafe leke gbonmo keji anamokola kan moko ne na leke dalemi na gba enyo ifilo reluctant alo ena me gbigbulo keji ba fe noko okay so ke moko feel reluctant when I any fame ni ekmeka obi more than a town ni habu some like justification or explanation koko ni ekpa like ekpa suit like a situation she may ni ina na can dimension onyo obi olesane like it felt more daily and obi olesane alo tamo no obi ole den like ele or can one and two instances ne one mene like a bank and a side there or sani watch what bank le no one like a earlier like management than tamo no wash money like a ba fin ni dementia le won like no odin share where me sort ap ni Bofia moke eno ke sign ni sure depending on the neurons in way about like the brain nerves okay what be it san shimowe mani leke hinoi types alo ni ayo strut ni ayo ochi ekuta ehawo be na fe mo ni nkwawo ni eyeyo moko yehia eyenu moko yehia enyimi onukpa ko yehia ni echon leke hormone ni ne nagbeno ni ibachon ne nye ekele ashna fenoni abanya fiame alo abawi ame here ni akpo ame keje wokuten okay so we sort ap ekumeni inkai almost ni brofo bachelor like the vascular dementia niji like beni we about the vessels ke nerves gen connects you to fine yes fine nonji one factor then what other ones she for bewo like mama like another time mama prepare for that ni nkenu abashi no ne fit money maybe na wa jineke vascular one okay so mo iwo wo ba to be eke eleke strut type na enu eni wo yo wo ba ko eke wo gblagbla me eke moko ye hia de na aka nya ho echata enyekwenko echekwenko alo enyimi onokpapo mi toleke hormone mli enagbeno ni ekele ba chon hia no pamo ake eyin ba pe ino eyin ba pa ino ake dalen elani si be ke ifiye wo ba cha no eja ke keji moko eseleke dalebia ne eyin pa ni ano ne ke eyin pa ni ano ake no konwe ba achole monopause ewo ba kwe leke libi na ke te ekele relator haten wa bf ete si tumobeni wakoda aye fin ochi aya logo eba eye okpelejin nyonmoche ofe siche oklenya mampon moni bonwe ne fish ponde ke ye buawo
ni otisa e alogo ekon wo ba he sempe wo ba ke ha ye nkomo adwen o machine no wo ye nkomo ye bia na no wo dwon ye de wo na eko wo ka wo kotokuya me nche nyomo ajobo wa ake no wo fon de wo cheboe ona de kan ha wo oba gbula ne kendi bi na mi fe echon wo ka wo kwaloi yo o machine no iwo meni yo je na me kwa wo na me le akeshi amenye meke amenye kwemeke amena me yeleke na agba na emi amba boy o modern na mechu eheni chumo bona fe ni eke na agba akaba alo mo nyafi mo kedi bi wo ba botemi be konklon de wo nyeke shia kwemo chiro TV adwatwe mme kemenhye